Prošli put, kada smo radili funkciju lookup, rekao sam da ću pokazati kako se koristi funkcija SUMIF i to ću da pokažem na ovom primjeru. Već sam spremio tabelu i u ovoj tabeli ćemo da koristimo funkciju SUMIF zajedno sa funkcijom lookup. Naravno, koristit ćemo i funkciju SUM. U ovoj tabeli se nalaze sledeće kolone. Kolona u kojem je redni broj učenika, kolona 2 u kojoj ćemo unositi ime i prezime učenika, narednih 5 kolona u kojima upisujemo bodove po zadacima od prvog zadatka do petog zadatka, kolonu u kojoj sumiramo negativne bodove i u kolonu u kojoj sumiramo pozitivne bodove, onda kolona u kojoj sumiramo ukupne bodove, to jest zbir pozitivnih i negativnih, i na kraju kolona u kojoj dobijemo ocenu u odnosu na ukupni broj bodova. Pa, ja sam ovde već napisao funkciju za ovu ćeliju. Evo vidimo je gore. I kaže SUMIF, znači sumiraj ako, uslovno sumiranje. Prvo moramo da mu damo opseg, u kom opsegu sumiramo. Od F14 do G14, to su dva zadatka, kolone dva zadatka, C4 i C5, jer jedino u njima postavio sam, zaboravio sam reći, postavio sam ograničenje za broj bodova. Recimo da C4 može da ima od -5 do 5 bodova, C5 od -5 do 15, a prva tri zadatka od 0 do 10. Zato sam sumirao samo zadnja dva zadatka, jer se samo u njima može pojaviti negativan broj bodova, a ovde nas interesuju negativni bodovi. Znači, funkcija je sumiranje zadnje dve kolone pre negativnog broja bodova i uz uslov samo ukoliko je manje od 0. Znači, sumirat će se samo brojevi bodova koji su manje od 0. I na taj način ćemo dobiti negativne bodove koje je učenik osvojio na kontrolnom zadatku. Vidimo da je rezultat 0, iskreno meni to ne smeta jer prazne ćelije smatra nulom, ali opet, kao i prošli put, možemo postaviti funkciju koja proverava da li su prethodne ćelije nula. Znači, koristimo AND logičku operaciju is blank i proveravamo da li je ćelija F14 prazna i u isto vreme možemo proveravamo da li je ćelija, naravno ova funkcija bi nam trebala ukoliko su sve ćelije prazne da tek onda rezultat prazan, a ukoliko je bilo koja ćelija popunjena u opsegu od C1 do, to jest C1 do C5, to jest od zadatka 1 do zadatka 5, onda bi to bilo od C14 do G14. Znači, stavit ćemo C14, pa ćemo ovo is blank kopirati i još 4 puta ponoviti. 1, 2, 3, 4. Naravno, više nije C14, sledeća je D14, pa moramo između tačka zarez, pa E14, tačka zarez, A, B, C, D, F14, tačka zarez i na kraju A, B, C, D, E, F i dođe nam G14. Naravno, posle poslednje zatvorimo zagradu, jer nam se sve to nalazi pod logičkim operatorom AND. Znači, ukoliko su u isto vrijeme sve ćelije prazne, tek onda treba da nam daje
prazan ispis, tačka, zarez, a ako ovo nije ispunjeno, onda treba da nam sumira kao što smo malo pre napisali i opisali. Znači samo zatvaramo zagradu, ovu koju smo otvorili za if, to je šta smo sad uradili. U stvari, proveramo ukoliko su sve ćelije prazne. U tom slučaju, znači od ćelije C14 do ćelije G14, ukoliko su prazne, tada ćemo da ispisujemo samo prazno mesto, to jest ovde na broju negativnih bodova biće prazno mesto, a ukoliko barem jedna ćelija je popunjena, u tom slučaju će da sumira negativne bodove i ispisat će broj negativnih bodova. Potvrdimo ovu funkciju. Skoro ista nam je funkcija i za pozitivne bodove, samo što treba, znači kopirat ćemo, Ctrl copy i postavit ćemo, ja se izvinjavam, undo, moram da završim ovu funkciju, da ne bi, vraćam se ovde i ovde treba da postavim funkciju. Naravno, isto od C14 do G14, ali sad ćemo da proveravamo pozitivan broj bodova i nije od F14 do G14, nego sad treba da proveravamo sve zadatke. Svi zadaci su u opsegu od C14 do G14. I to je to za pozitivan broj bodova. Znači, pozitivan broj bodova može imati svaki zadatak od prvog do poslednjeg, to jest od C14 do G14. Iz tog razloga proveravamo u celom opsegu i proveravamo da broj bodova koji je veći od 0, to jest sumiramo broj bodova koji su veći od 0. A ova prva provera je ista kao i za prethodni slučaj. Potvrdimo sa Enter. U ukupnom broju bodova ćemo koristiti običnu funkciju za sumiranje sum, otvorena zagrada, i sumiramo ove dve ćelije. Naravno, ovde smo prostije mogli samo da koristimo zbir ove dve ćelije, to je da napišemo da je jednako H14 plus I14. U zadnjoj koloni ili K koloni u kojoj treba da upišemo ocenu ide funkcija koju smo objašnjavali prošli put, to jest pisat ćemo lookup funkciju, naravno po broju bodova i po rasporedu bodova sa ocenama kao prošli put. Evo vidimo ovde u ovoj maloj tabeli, a samo to treba da ponovimo. Rekli smo prošli put, pisat ćemo funkciju lookup i u zagradi, pa kaže lookup value, vrednost za proveru je ovde, kod mene je 14, tačka, zarez, samo ću preći gore na formulu, vektor, lookup vektor je, počinje sa vitičastom zagradom i pišemo, rekli smo prošli put, početne vrednosti od granica opsega, to su 0, 18, 26, 35, 44 i 51. Pa pišemo 0, tačka, zarez, 18, tačka, zarez, 26, 35, 44 i na kraju 51. Zatvaramo lookup vektor, tačka, zarez, i otvaramo vektor rezultata. U vektoru rezultata idu ocene 1, 2, 3, greška, 3, 4, 5.
zatvaramo vektor rezultata i zatvaramo lookup. Potvrdimo sa Enter i dobili smo jedinicu. To je iz razloga što je ukupni broj bodova 0, to je suma negativnih i pozitivnih bodova je 0, pa smo dobili kao ocenu jedinicu. Ajde da probamo da unosimo bodove. Recimo u prvom zadatku 10. Nisam samo stavio poravnanje za ove ćelije. Evo, alignment centrirano. 10 bodova. Za drugi zadatak recimo 5, za treći zadatak 4, za četvrti zadatak može od minus 5 do 5, ajde stavit ćemo minus 5 i za peti zadatak 0. Vidimo da je sumirao pozitivne bodove kojih ima 19, evo piše pozitivni bodovi 19 i negativne bodove kojih ima minus 5, ukupan broj bodova je 14, a 14 donosi ocenu 1. Ajde da vidimo ukoliko unesemo broj bodova 10. Ukoliko ovdje unesemo broj bodova 10, ukupan broj bodova je 24, 24 spada u opseg za dvojku. Znači ovo je samo malo proširena tabela u odnosu na prošli put i dodali smo funkcije SUMIF. Naravno ovdje smo dodali ove iz blank funkcije, iskreno ja ih ne koristim i meni ne smeta ukoliko piše 0 kada nema bodova u zadacima. I zato ne pišem, a i naporno je ponavljati, stalno kopirati i pratiti od koje do koje ćelije trebamo da proveravamo prazne vrednosti.